Hi guys, welcome again to another episode of our home cooking series. Again, I've been repeatedly saying this why hour because this home cooking series will also involve you if ever you want to learn about home cooking or if ever you have some home cooking recipes, please make this as your venue. And before I proceed, I would like to thank everyone again for all your support and for all your comments and recently even for your messages in my Instagram that nganong wala na kay ko'y luto-luto. I'm not doing home cooking. I'm like my home cooking series in my stories because just this week I started to do my clinics again. And everything got adjusted kay ko, so I have to go to the clinic early. And sometimes I finish up late, kaya I have like to train my staff also and me myself. Like I'm still observing the protocols kung unsaon like before and in between patients and even after patients. So muna sometimes I arrive going home unsa na life food moray kanon ako or if you've seen I've been doing some deliveries too because yes as I mentioned before it's okay also to give into our cravings once in a while added karon GCQ na I have some cravings before nga ma-deliver karon so that's why I'm giving into that but then again I'm still saying that please do home cooking because I'm still suggesting for us to please stay at home whatever like status of our community is whether ECQ, GCQ, MECQ or whatever is that. Then again, the prohibitions are wala na prohibitions pero ang virus naa pag yun gihapon. So please let us stay home and then again if ever you want to stay home, do home cooking. Usahay dili ta mo do home cooking kay kapoy kay mag-groceries kay taas kay home like home deliveries or grocery deliveries because the convenience lang of nara kasi mong balay mag-browse dayon ka unsa imong paliton. For sure if ever you even you order like kasayo sa band you would enjoy a guarantee or a next ad mo na siya ako isunod ang clickandshop.ph. Yes, because in clickandshop.ph they guarantee and yes guaranteed good ang next day delivery. So if everyone is doing that just visit www.clickandshop.ph. Okay, I won't take you any longer. Last week we did egg Japanese gyoza. So for this week, mag-Japanese gihapon ta. Pero something dili siya main meal because the person who would share his recipe for today, he is the pearl. So for sure, kailan na tayo ang follow niya. A fellow blogger, a food blogger actually, all the way from Davao. So that's why I really like what this home cooking series is about. Kay it can reconnect me also to my friends, to fellow bloggers around the Philippines or even around the globe. So let's welcome Mr. Christian Joy Salas. Hi Joy, joy of the world. Hello, kumusta? Gikulbaan mo ko. Before we proceed sa kumusta maka nga na sige maka imong series you're posting videos right for your baking you post it every kanus aman Depende kung matripan mag-kuan, mag-edit din, medyo likod po mag-edit. like Wala ko naka-schedule pa. Pero na mga videos, kinahanglan na lang siya i-edit. okay so sige sa to aron Japanese pancake. So, yes fluffy nga pancake. lagi ganahan ko mo try or I want to try doing that pero murag feel ako ma-epic feel di ko kay baw so manang happy kay ko nga imo siyang i-share karon so what would be our recipes Dali naman siya for the naatay spoon. okay sige We will be needing 3 tablespoons of flour. 3 tablespoon of flour Mga 1/4 teaspoon of baking powder. Then we will be needing at least 2 eggs. 2 eggs okay Then later i-separate ang white and ang yolk para okay ang white ato siyang himuong merang para maupod ko siya magtabang nga mahimong fluffy ang atong pancake. Tapos we'll be needing 1 tablespoon of full cream milk. Ang siya 1 tablespoon of Full cream na milk. Gatas. full cream milk. Okay. We'll be needing extract. Then, mo na siya ang first step and then kinahanglan po na to para sa merang kato ang egg white and then naatay gi-melt nga butter. Okay. 1/4 ni siya sa butter or around 50 grams. And then 2 tablespoons of sugar. Okay. Then kinahanglan po nato og mga
So, 1/2 teaspoon lang sa cream of tartar. Ang cream of tartar. Oh, nandito siya cream of tartar. I didn't know. Para mas kuan mo kapit. Yeah, mga 3 parts kay ang katong sa may dry and but nga na to og egg yolk, then ang mirang tapos ang pagluto. Okay. Oh. So sugdan na nako no. Yes, sige, game. So usually ang kaming mga flour kay kinahanglan gid sa i-sift before gid sa Okay, sakto. kay para walay tibugol. Yes. So kung may tibugol sa i-press. So medyo SOP siya, basta tanan nga powder as much as possible paano mo siya i-sift. Okay. Kita mo tayo siya. Ito, any strainer will do raman, no? Oo. Malon. Egg. Okay. So, kinahanglan Pwede ba ito siya separate? I-separate na ito niya siya. Naapoy separate food nga Okay. Dapat tayo tips in how to separate quickly? Wala man siya magic pero ako okay kanina akong gamit daw daghang waste. Pwede Okay. nimo kamuton, pwede pud kamo gamit og kanang sa bottled water with. Okay. Pero ako ay kanina lang itlog na wala kay sa daghang gasolina. Yeah, I usually see ka ng... Usually, as much as possible, imong itlog kay na kuan gud na low, dili siya dali mabuak. Oh, so that's a tip. Kung mag-separate gali ka og egg, mas maayo gud gikan sa ref para dili dali mabuak ang egg yolk. So, separate ang egg white sa egg yolk kay kaning atong mixture sa na flour. Ato na ni siyang i-tugod og mix. I-recap na nato what in that gali, the flour, the Egg yolk. Flour and egg. Baking powder. Yeah, so kana siya flour, baking powder, and egg yolk. Yes. And then, ay nimo i-tagol ang kaning gatas. Okay. Full cream milk. Then, after ana, okay, ato ang vanilla extract. Ato sa niyo siyang I-mix sa tarong. Yeah. Then, ang vanilla extract, So, ano siya, 1 half teaspoon. So, di na ako siya puno ng half teaspoon niya. mga 1/4 lang. 1/4. Pero okay naman po siya nga madaghan kay pampakumot ang mix mo siya. Ni after ang melted na butter. Kumbaga, isagol sa nimo ni siya tanan before ang melted na butter. Then, ang melted butter na dayon. Lagyan sa nakadagan na ito melted butter? Mga 50 grams. Ang tinimo, kanya siya nga mixture, wala diri ang sugar. Ang sugar, i-incorporate nato sa merang. Okay. And then, after ani, cut aside lang na. So, katong tabahoon, ato ang merang. Kaya ang hot one is, sugar na, merang. Okay. So, we're now mixing the egg white. Saan mo basta ang merang nimo mag-start na isang bubble. Pwede na nimo sa idungag imuhang of tartar. 1/2 teaspoon lang. Okay. 1/2 teaspoon of cream of tartar. Fluffing food din na pag-mix na sa mga 7 minutes siguro or until mag-stop stick siya. Okay. Okay. Stop stick. Di ko siya dali. Yeah, zoom in sa stop. Okay. So that's the time you would know nga, okay na gatong merang. Pero ako pang dungagan gamay og after imo lang i-sagol. Then from here, ang kaning mga okay. Pero di mo siya kanang pakaliton gud. Og mix. Pinahinayon niyo mo siya. Okay, para di kay ang imong purpose is dili mawala ang bubbles. Okay. Kaya after kita nimo, yeah. Okay. Light lang. Well, di ba mo nagitawag nga ato siyang i-fold?
I-fold niya mo siya. Kuhit-kuhit lang, nili lang, pina-ablock. Kana, man akong measurement, itapos na ako nga atong, ako sang ihit ang pan. Ah, Okay, sige, go. ginahit lang nako ang pan, pero ang pagluto sa iya dapat low heat. So, ang pagluto niya in low heat, mga usually pila ka minutes? 3 to 5. Ready na ang pan. Hinahin. Balhin ka kanina. Okay, sige, balhin sa go. Para sa ning, discope lang ako siya sa Wow. ipatong. Okay. Itas na side. Naiuban na side. Muraga na ako magbuhat karon dayon. Wala ko cream of tartar. Obligatory ba ang cream of tartar? Pwede na good siya ayo. So wala, i-close ang food siya. You have to cover it to make it para maluto sa lang taas, no? We will flip it after mga 1 minute and Mga 2 minutes. Ano? Naga-moist na siya. So, nagaluto sa baba, nagaluto po gamay sa taas. Pero low heat yun siya kay para dali mapagod ang sa ibaba. Lain nga style nga, labi na ang Japanese, ginabot nga nila og water, tagkilid. Para mag-steam. Para mag-steam sa siya, no? So this is how we flip it, no? Kung mag-challenging, i-flip na ko eh. Okay. Wow! Good? Wow, yan. Na ako gibuhat ani kay daghan kay siya og group chat. Nakoy style. Yan, ka-fluffy gyud ay. Ako ay isang sprinkle lang kaya. Ako ani isang confectioner sugar. Okay, so now we're done and we're putting confectioner sugar, right? Yes. From diabetes. Then top of buttercream. So anyway, just in case, like I think a syrup or maple syrup will do na yun. But yeah, confectioner sugar I think is like obligatory for Japanese pancake. Wow, yes, we're done. Yay! Kaya naglaway na gyud ko. Oh, that's it. Thank you so much for sharing your recipe kaayo dayon asin. That was really quick though. So for me ang kuti lang ako wala ko ingredient kay cream of tartar. So if ever we want to follow you, where can we follow you para makita mi simutan ng gipang bake? Kami biya kayo siya gipang bake. Kuan sa YouTube, Joy of the World. Your YouTube channel gali, Joy of the World, right? Sumpay na siya tanan. And then So sa Facebook, home baker or home cook. Kuan, get some inspiration from other home bakers or home cook na makita niyo sa sa internet. Okay, actually, one of my followers keep following. And then, enjoy lang mga recipe o ubang travel kaya kung ipamutang sa ako ang page, joy my page. Okay, yes. If ever you want to have joy in your faces, please follow Joy of the World in YouTube. Okay, guys, thank you so much again for staying through and watching all throughout the video. So karon kay bawon kita unsaon pagluto og Japanese pancake. So kay bawon ugma, please make your Japanese pancake and please tag us, tag me and tag Joy kung if ever you make one. Okay? So then again, for this manamag yung CQ, I still encourage you to do home cooking. And then again, for your online grocery, lang ayan sa gawas kay it's not that safe. Visit www.clickandshop.ph. So before I go, I always say this: please stay home, please stay safe, and just keep on smiling. Bye bye.